benshi bakomeje kugaruka kuri izi nkuru z'uyu mugabo bivuga yuko kandi ari umukuru wa bato ya Tafoke y'urunani cyangwa se nk'uko bigaragara y'umunani Lieutenant Colonel Atanazi Minani, aho bigaragara ko aherutse kwicirwa mu ntambara ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva igisirikare cy'u Burundi cyajya gufasha icya Repubulika Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe cyangwa se umwari wa 23 n'ubwa mbere hishwe intwazangabo y'ipeti rya Lieutenant Colonel, ni n'ubwa mbere kandi hishwe intwazangabo yahoze irwana muri CNDD-FDD, ubundi hahora rero hicwa intwazangabo zazanywe by'umwariko muri FAB cyangwa se muri FRN, dore ko bivuga ko bamwe mu bari basanzwe ari abasirikare nk'uko bigaragara bakizigenza Honorable Agathon Rwasa nk'uko bigaragara aribo bari basanzwe barungirwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hamwe n'abinjiye nyuma y'intambara. N'ubwa mbere kandi hishwe umukuru wa batayo. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani ruje kandi rusubira kwemeza ko intambara ziriko zibera hafi ya Uvira muri ino misi zikomeye cyane ndetse zishobora gukomeza kugira ingaruka cyane ku bikorwa by'u Burundi cyangwa se ku mikorere ndetse no ku ngabo z'u Burundi, tutibagiwe n'umutekano ushobora kuzamba ku ruhande rw'u Burundi. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Atanazi Minani rukomeje gushegesha abatari bakeya. Urukani nanone kuri yindi ngingo rushimangiye uburyo rero n'ubundi niba hashobora gupfa intwazangabo cyangwa se umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel nk'uyu nguyu n'abandi bari munsi ye biganjemwo abasi officier ndetse n'abandi bafite amapeti ya caporal baba bari gupfa mu buryo budasanzwe. Amakuru dufite avuga ko intwazangabo yishwe mu ijoro ryo kuwa kane isaha 5 nkuko bigaragara, bivuga ko kandi yatewe igisasu by'umwihariko hakoreshejwe drone, maze igisasu gihitana komanda wa batayo be n'abasirikare batatu bajejwe kumucungera umutekano we nk'uko amakuru atugera bivuga. Iyi batayo y'umunani muzigize Tafoke kandi no kuvuga ingabo zagiye gufasha FARDC kurwanya umutwe wa 23 yakoreraga mu gace ka Rubarika. 23 yerutse kukigarurira kano gace irirukana ingabo zose z'u Burundi zakabarizwagamo. Si batayo ya munani yonyene by'umwariko yariyo, ahubwo haravugwa brigade ya gatatu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hariyo brigade ya gatandatu by'umwariko y'u Burundi. Amasoko dufise kandi mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko abasoda ba brigade ya gatatu bahunze by'umwariko mu Rudavagi, by'umwariko nta wajana n'uwundi nk'uko bigaragara. Umukuru w'iyo brigade kandi Lieutenant Colonel Ladislas Singira nkabo cyo kimwe n'abandi basoda biwe bashitse ejo rero hitwa Ruvungi bahunga. Hari abasi hari abagisanganye by'umwariko mu mashyamba barondera uko rero bashika iruvungi bakaba babuze niyo banyura. Ntitwashoboye kandi kumenya kuri Lieutenant Colonel Atanazi Minani yarashwe ariko arahunga cyangwa se ko drone yamusanze mu kicaro cya bato yiwe nk'uko bigaragara. Lieutenant Colonel Atanazi Minani ubundi yarinde yari muntu ki? Reka mfate kano kanya mbashe kugusobanurira cyangwa se nkusugurire byinshi kuri uyu musirikare. Atanazi Minani yavutse mu mwaka w'1979 ahitwa by'umwariko mu Kiguhu muri komine Mpinga Kayove ni mu ntara ya Rutana yahahora. By'umwariko arangije amashuri yisumbuye niho rero Atanazi Minani yaca yinjira mu kiroberi cya CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi muri kino gihugu cy'u Burundi. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi ku igenekerezo rya mbere cyangwa se ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri 2005 cyo kimwe n'abandi bahoze barwana muri CNDD-FDD. Nimero matricule yiwe by'umwariko mu gisirikare cy'u Burundi ni SS 1564. Lieutenant Colonel Atanazi Minani yararonse ibyigwa byinshi mu gisirikare, yarize by'umwariko ibijyanye n'igisoda kirwanira mu mazi marine mu Bushinwa. Hari n'abavuga ko kandi yoba yarizereye by'umwariko muri Sudani. Yaranabaye kandi ujejwe ibikorwa bya gisirikare nkuko bigaragara muri batayo ya marine imbere yuko nyine arungikwa kurongora batayo ya Tafoke y'umunani muri ntwarane muri 2025. Bivuze ko yinjiye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri uyu mwaka wa 2025. Lieutenant Colonel Atanazi Minani kandi yatwara batayo ifatwa ko rero yahanywe by'umwariko n'abasoda bamaze imyaka 2 mu ntambara za FARDC batigeze rero bahabwa akaruhuko. Ni batayo kandi yahuye n'ibyago byinshi cyane guhera muri Nord Kivu, imaze kubura abasoda batari bakeya. Abamuzi batubwiye ko Lieutenant Colonel Atanazi Minani yari intwazangabo iciye ubwenge kanatsinda ari mu ntwazangabo by'umwariko zike zavuye muri CNDD-FDD zinjiye
zarasoje cyangwa se zarahejeje amashuri yisumbuye ndetse no mu kibano kiwe ngo yari umuntu mwiza cyane kuva ejo rero ku rugo rw'umuhisi ruri by'umwihariko aho bita ku Matafari muri karitsiye Nyabagere by'umwihariko ya zone Gihosha ikigandaro cyaratanguye nk'uko rero ababanyi babivuga. Umwe rero mu batanze aya makuru yashoje avuga ati turajeje umuryango w'umuhisi Lieutenant Colonel Atanazi Minani, Imana imuhe rero kwihangana, iwuhe kwihangana umuryango we muri bino bihe bitoroshye. Gusa mu Burundi ntabwo ari ibintu biba byoroshye kandi kubaho kwemererwa cyangwa se ngo hatanguzwe ikigandaro. Gusa iyo hapfuye umusirikare nk'uyu nguyu ukomeye biba biri ngombwa yuko ikigandaro kiba cyangwa se ikiriyo ndetse akageragezwa gukorwa n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Gusa abandi basirikare bagiye batandukanye batoya bo ntibyemerwa ndetse nta nubwo baba barekuriwe kuba bakora ikiriyo cyangwa se ikigandaro, yemwe ntibarekuriwe no kuba bashyingurwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Reka ngaruke kuri izi ngingo tutigeze tugarukaho muri aya makuru yacu, ariko kandi zimwe muzakomeje kugenda zivugwaho cyane n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Kuwa kane hari ku itariki 4 Ukuboza nibwo barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Tshisekedi bashyize umukono ku masezerano i Washington DC bagaragaza nk'ivugurura rero ryuzuye ry'inzira ya diplomasi yatangiye mu mpeshyi hagati ya RDC, u Rwanda, Amerika. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yashoboye gusuzuma bimwe mu bikubiye mu nyandiko zashyizweho umukono nk'uko nanjye ngiye kubigarukaho muri kano kanya. Aya yiswe amasezerano ya Washington DC y'amahoro n'umutekano, arashimangira amasezerano yari amaze gushyirwaho umukono mu mezi ashize. Itangazo ry'amahame rero ryo ku itariki 25 Mata, amasezerano y'amahoro yo ku itariki ya 27 Kamena, hamwe n'inyandiko ziheruka harimo kandi n'uburyo bwo kwishyira hamwe mu karere mu karere burimo rero kurangizwa nk'uko bigaragara. Intego yavuzwe rero kandi cyane no guhuza ayo masezerano mu rwego rumwe rwagutse rukubiyemo rero ibyemezo bya politike, umutekano ndetse n'ubukungu bw'ibihugu byombi nk'uko bigaragara. Amabuye y'agaciro by'umwihariko mu izingiro ry'amasezerano mashya y'akarere. Inyandiko ibiganiro by'ibanze by'umwihariko kwa kane n'urwego rwo kwishyira hamwe mu karere bifatwa nk'inkingi y'ubukungu y'ibiganiro bya Washington DC. Biragaruka kandi ku ntego nyamukuru by'umwihariko kuvugurura by'umwihariko ku buryo buboneye busanzwe kandi by'umwihariko bugenzurwa uburyo bwo guhererekanya amabuye y'agaciro akomeye aboneka mu karere nk'uko bigaragara, ndetse by'umwihariko agiye atandukanye harimo by'umwihariko ahitwa Tantale, ahitwa Tungstene, ahitwa Inobium cyangwa se Lithium n'ayandi agiye atandukanye. Iyi nyandiko inagaragaza ibibazo by'umwihariko bitatu Washington DC ishaka gukemura: kurengera imvugo by'umwihariko z'Abanyamerika, kurengera inyungu z'Abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ishoramari ry'Abashinwa rikomeje rero kuba ryinshi cyane nko muri Katanga, gushoboza rero RDC gufata ubutunzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihe rero bwigaruriwe mu nzira zitemewe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Hari n'andi makuru akomeje kugenda agaragara kandi by'umwihariko akomeje kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza by'umwihariko uburyo buboneye cyane nk'uko bigaragara, ndetse by'umwihariko harimo no gushimangira uruhare rwa Kigali nk'ahantu rero ho gutunganyiriza amabuye y'agaciro mu karere nk'uko bigaragara rumaze imyaka myinshi cyane ruharanira. Harimo kandi by'umwihariko iyi nyandiko kandi irarangiza urukurikirane rw'ibikorwa birambuye mu rwego rw'ubucukuzi. Kinshasa ndetse na Kigali biratekereza cyane cyane by'umwihariko ku gushyiraho ibigo by'ababikora by'umwihariko ku giti cyabo ndetse n'ibya leta biherereye ku mipaka cyangwa se ku byanya by'inganda byihariye. Izi mbuga kandi by'umwihariko zizaba zifite inshingano zo kugenzura niba amabuye y'agaciro by'umwihariko akurikiranwa, kwemeza urujya n'uruza, gusoresha imisoro ndetse no gutanga uburenganzira ku bihugu yaturutsemo ndetse no guha umutekano ibicuruzwa bigenewe ubucuruzi mpuzamahanga. Muri urwo rwego kandi harimo uburyo bwo kugenzura ndetse no kwemeza ahacukurwa amabuye y'agaciro, kugenzura byimazeyo urwego rw'imicungire, kwemeza ibyoherezwa mu mahanga ndetse no guhuza politike y'imisoro kugira ngo bigabanye kugerageza gukora magendo. Harimo rero kandi ibyanya by'inganda zambukiranya imipaka byihariye ndetse n'uburyo bwo gushora imari buhuriweho, imishinga ihuriweho cyangwa se ubufatanye bigamije gukurura ibigo mpuzamahanga bikomeye by'ubucuruzi nk'uko bigaragara.
Mu rwego rw'ingufu kandi Kinshasa na Kigali birateganya kubyutsa imishinga y'ibikorwa remezo. Ibihugu byombi byiyemeje kurangiza gutera inkunga ndetse no gushyira mu bikorwa umushinga wa Rusizi ya gatatu mu bufatanye n'u Burundi ndetse no mu bufatanye n'u Burundi nabo by'umwihariko biyobowe nk'uko bigaragara umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bw'ibiyaga bigari. Barateganya kandi gufatanya gucukura gaze metani mu kiyaga cya Kivu ndetse no gutangiza ubushakashatsi ku bindi bikorwa remezo byo gushaka amashanyarazi no kuyageza aho rero agenewe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Harimo ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda agaragara, harimo rwose ibigendanye no kubahiriza imipaka n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kandi by'umwihariko haragaragara n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye mu bigendanye n'umutekano, cyane cyane n'ibigendanye no kurangiza intambara nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turaza gukomeza kugenda tubigarukaho mu makuru n'ibiganiro byacu biri imbere. Mwese nkomeje kwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza no kugerageza kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru. Mwese mukomeje kugira ibihe byiza.